Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo twise ubuzima buri hafi gushoboka mu isanzure kure y'isi. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge. Muri iki cyegeranyo turifashisha ibyatangajwe n'umunyamakuru Palab Ghosh w'ikinyamakuru BBC cyo mu Bwongereza utangaza inkuru za siyansi. Abahanga benshi mu by'isanzure ntabwo bakibaza niba hari ahandi mu isanzure hari ubuzima. Ikibazo kiri mu bitekerezo byabo, ahubwo ni ryari tuzabubona. Benshi bizeye kuboneka kw'ibimenyetso by'ubuzima kure cyane yacu muri iki gihe cyacu. Birashoboka ko ari mu myaka ya vuba iri imbere. Umuhanga umwe muri siyanse kuri iyo misiyo yo kuri Jupiter arengaho akavuga ko byaba bitunguranye habaye nta buzima buri kuri imwe mu mibumbe iriho urubura. Umubumbe wakomeje gushyirwa mu majwi ko haba ibinyabuzima ni Mars. Ahanini benshi bitwaje ko waba uherereye ahegeranye n'isi. Indebakure James Webb ya NASA izwi nka James Webb Space Telescope iherutse kubona ibimenyetso bisa n'akanunu k'ubuzima k'umubumbe utari mu gice uwacu ubamo kizenguruka inyenyeri y'izuba kizwi nka Solar System. Iyi ndebakure kandi ibona indi mibumbe myinshi cyane. Ubutumwa cyangwa missions bwinshi burimo kuba cyangwa buri hafi gutangira mu gutanguranwa gushya kuvumbura ikintu gitegerejwe cyane muri iki gihe cyacu. Professor Catherine Heymans, inzobere mu by'isanzure yo muri Scotland, ati tuba mu isanzure idafite iherezo, ifite inyenyeri n'imibumbe bitagira iherezo, kandi bibonekera benshi muri twe ko tudashobora kuba ari twe gusa dufite ubuzima n'ubwenge nk'ubwa muntu. Ubu dufite ikoranabuhanga n'ubushobozi bwo gusubiza ikibazo cyo kumenya niba turi twenyine mu isanzure. Indebakure ubu zibasha gusesengura ibirere cyangwa atmosphere by'imibumbe izenguruka inyenyeri za kure cyane yacu, zireba ibinyabutabire byibuze ku isi bitangwa n'ibinyabuzima biriho. Igishashi cya mbere cy'ubuvumbuzi cyabonetse mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2023. Igisa n'ikimenyetso cy'umwuka uwo ku isi ukorwa n'ibinyabuzima byo mu nyanja cyabonetse mu kirere cy'umubumbe K2-18b uri mu ntera y'ibirometero miliyari na miliyoni 100 kure yacu. Uwo mubumbe uri mu gice abahanga mu isanzure bita Goldilocks zone, ku ntera ihagije uvuye ku nyenyeri yawo ku buryo ufite ibipimo by'ubushyuhe byakwakira ubuzima. Ibice bimwe by'ikirere cy'uyu mubumbe nabyo byerekanye ko hashobora kuba hari amazi, ingenzi mu kwakira ubuzima. Mu gihe cy'umwaka umwe itsinda rikoresha indebakure James Webb ryiteze kumenya niba aka kanunu k'ibimenyetso ari ntashidikanywaho cyangwa se karagiye. Professor Niku Madusudan wo mu kigo cy'ubushakashatsi cyo muri kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza wayoboye ubwo bushakashatsi yavuze ko niba ako kanunu kagumyeho kakemezwa byahindura cyane uburyo dutekereza mu gushakisha ubuzima handi. Ati nitubona ibimenyetso by'ubuzima ku mubumbe wa mbere ubu turimo kwigaho bizazamura amahirwe ko ubuzima bushobora kuba buri n'ahandi henshi mu isanzure. Atekereza ko mu myaka 5 hazaba hari impinduka ikomeye mu buryo dutekerezamo ubuzima mu isanzure niba itsinda rye ritabonye ibimenyetso by'ubuzima kuri K2-18b. Bafite indi mibumbe 10 muri Goldilocks zone iri ku rutonde rw'iyo bagomba kwiga, ndetse ishobora kongerwaho indi myinshi nyuma yayo. Ati yewe tutagize n'icyo tubona byatanga ibitekerezo by'ingenzi ku buzima bushobora kuba bwarabayeho muri iyo mibumbe. Umushinga we n'umwe muri myinshi irimo gukorwa cyangwa itegurwa mu myaka mikiri imbere yo gushakisha ibimenyetso by'ubuzima mu isanzure. Bamwe bashakira muri Solar System yacu, abandi kure cyane mu isanzure. Nubwo indebakure James Webb ifite imbaraga nyinshi cyane, ariko ifite aho zigarukira. Ingano y'isi no kuba ituriye izuba bituma ibasha gutanga ubuzima, ariko indebakure James Webb ntabwo ibasha kureba ku mibumbe ya kure cyane mitoya nk'isi. K2-18b ikubye isi inshuro 8 cyangwa hafi y'inyenyeri igaragiye kubera urumuri rwinshi.
bityo NASA irimo gutegura icyo yise Habitable Worlds Observatory iteganijwe gutangira mu myaka y'ibihumbi 2030. Izakoresha tekinoloji ihambaye yo gukingira imirasire mu kugabanya urumuri ruva ku izuba umubumbe runaka ugaragiye. Bivuze ko izabasha kubona no kwiga ku kirere cy'imibumbe nk'uko yakwiga ikirere cy'uyu wacu. Undi mushinga w'ubushakashatsi uzaza mu mpera z'iki kinyacumi cy'imyaka n'indebakure yitwa Extremely Large Telescope y'ikigo European Southern Observatory. Izaba iri ku butaka bwo mu butayu muri Shiri, ireba mu kirere gikenkemuye cyaho. Ifite indorerwamo nini kurusha izindi zose zigeze zubakwa ku byuma nk'ibi n'umurambaro wa metero 39. Izabasha kubona ibintu byinshi mu birere by'imibumbe ya kure kurusha izayibanjirije. Iyi mishinga itatu y'indebakure zisesengura yose ikoresha tekinike yakoreshejwe n'abahanga mu butabire mu myaka magana ishize yo gutandukanya ibinyabutabire bigize ikintu bahereye ku rumuri rukivaho. Izo ndebakure zifite imbaraga zikomeye ku buryo zikora ibyo ku kamuri kanzugurunya zibonye mu kirere cy'umubumbe uzenguruka inyenyeri mu ntera y'ibirometero miliyari na miliyoni nyinshi kure yacu. Mu gihe bamwe muri abo bashakashatsi bashakira ibimenyetso by'ubuzima ku mibumbe ya kure cyane, abandi bashakira hano mu gikari cyacu ku mibumbe iri muri solar system natwe turimo. Hamwe mu hantu hakekwa ubuzima ni kuri kumwe mu mezi k'umubumbe wa Jupiter witwa Europa. Ni isi nziza iriho imikoki ku butaka bwayo imeze nk'imirongo yo ku ruhu rw'igisamagwe. Europa ifite inyanja munsi y'urubura rwo ku buso bwayo, ipfupfunukamo umwuka ukazamuka mu kirere cyayo. Ubutumwa cyangwa mission bwitwa Clipper bwa NASA hamwe n'ubwa European Space Agency mu mpine bise JUICE uzajya kuri Europa mu ntangiriro z'imyaka y'ibihumbi 2030. Nyuma gato y'uko ubutumwa bwa JUICE bwemejwe mu mwaka wa 2012, umunyamakuru wa BBC yabajije Professor Michel Dautary, umuhanga ukuriye ubutumwa bw'Uburayi, niba atekereza ko hari impinduka mu gushakisha ubuzima handi. Yaramusubije ati byaba bitunguranye nta buzima buri kuri kumwe mu mezi y'urubura ya Jupiter. NASA kandi igiye kohereza ikigendajuru bise Dragonfly ngo kigwe kuri kumwe mu mezi y'umubumbe wa Saturne hitwa Titan. Aho ni ku isi iriho ibiyaga n'ibicu bigizwe n'ibinyabutabire bikungahaye kuri carbone ituma Titan igira ibara rya orange riteye ubwoba. Hamwe n'amazi, ibyo binyabutabire bikeka ko ari ingenzi ku buzima. Umubumbe wa Marsi ubu wo urakarishye cyane ku buryo wabaho ibinyabuzima, ariko inzobere muri astrobiology zibona ko uwo mubumbe wigeze kuba utoshye, ufite ikirere kirimo imyuka n'inyanja kandi ushoboye kubaho ubuzima. Ikinyamitende Perseverance cya NASA ubu kiriyo gufata ibipimo mu mikoki minini bikekwa ko kera cyane yigeze kuba ari ingobyi z'imigezi. Ubutumwa butandukanye n'ubu buzajyayo mu myaka y'ibihumbi 2030 kuzana ibibuye byaho ku isi ngo bisesengurwe ibimenyetso bito byose bishoboka by'ibyagaragaza ubuzima bwazimye cyane cyane. Na nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.